isa cia Vilingi wa Mauvoo. Ni wa kwambililia matuni 18 mwai ni usu wa kenda mwaka ni wangili ile na miongo ile na itatu karibu ndeni wa Vilingi wa Mauvoo ndi tuhite weke obaini nondo woselewa kwandatika isungu na itatu karibu yuni omanyithie twamba kuona amwe kati wa Mauvoo na tumanengete uwito ala tukumbanesie ni vamwe na ngusanisi okukose wa mbungeni ya Kitui Speaker Kinengo alia kutambo otongo imwe wa ala aingi. Paul Ndenge Makenzi na ezililwange miongo na nyanya kuendea kwekala nthini nginya matuke 12 mwa itwathi. Mumanyi wa Cynthia wa usiku makibwezi kwenda utethio alike kimanyisioni kinene cha Karatina. Na ene na volisi kusima atuyi na athosya manzo vimbatane tala andikima Mauvoo mayumewa. Vilingi wa Mauvoo. Kalibu ni umanyithie ni ERASTUS kithuku NZOMO na ke Teresia mwende aliula Mauvoo kwanzia ya meko tunena ni kwisela ili itatu kenda imwetano na ambayo tumani mukuve vatendevi tuma utumani unenge mawoni maku yulua Mauvoo na ngwithandi unengelele na oyambia na ndito Mutongo TV thini wa mitandao itu ya mikumu kalile Facebook, Twitter, ovamwe na YouTube. Tuyambiane kana nduthe nesia kuse wa mbungeni ya kaunti ya Kitui itina wa speaker Kevin Kinengo kulea kutambua utongo imweu wa ngaliko ya ala aingi aiweta kana ndena livoti yuluwa utongo usu chumwa kivitu chama cha Wiper kina mutanga MCA wa Chuso Munyoki Katonyi tawa mutongo wa ala aingi na MCA wa Kitui Township Daniel Ngoima tamukuni wa mutalisa ngaliko ni ya ala aingi kindo kila kileanilwe na choni ya tongwe alama na akwati mianya esu Harrison Maloki ula kuthingelela ne wandongoi ya ala aingi na munyanya Boniface Katola aiweta nowe mukuni wa mutalisa ona ubyovo sikalo sia mbunge ni siende ya etina wa speaker Kinengo kumya mwamulo utongo imweu umalwe Lina Musangi ni wakuvingwa Vilingi wa Mauvoo na devoti kuma mbungeni ya Kitui. Sikalo sia bunge ya kaunti ya Kitui kwesu ni sievo ilone nduthi etina wa utongo imweu wa kiama kia Wiper utongo isoni MCA wa Chuso Munyoki Mwinzi na ulani wa mutongo iwala inge bungeni famwana Daniel Ngoima mukoni wa musalisa kukililo ivila sioni speaker wa bunge ya kaunti Kevin Kinengo kwa kila waweta kana speaker ndena livoti kuona ni mawali kukiamani kia Wiper Tuikaunda Assembly Majority Linda ulamu sakue ni anduma ambunge machama cha Wiper na communication yekwa kwikuma chamani cha Wiper na through our whip yekwa to the speaker lakini muthenya asuo ni tuona kindu cha sanya nondu speaker ndaile kwithia akulikila maundu machama but ila twamukie cha kona twalika mbunge nondu sio tu ina special sitting na nekala position ine yakwa speaker ni wa order security over 10 mauka kumia position ine yakwa ila na ile kwikala ta majority linda nanya nekulio kwanda ya speaker ni moderator wa mbunge na ndaile kwithia akulikila maundu machama nondu ni ex official na TMCA as per standing order number 15 section 8 and 9
election ya mina kwa communication ikawa to the speaker na ya mina kwa to the speaker baki nukini akitiele moni na nandiki mama uvonza wa miako ya bunge ya kitu ya tongo yesu matongo yesu ni munyoke mwinzini mawetsa kana nyundu wake vuthia speaker kulia kuatia mawendekethio makia mana kuonania kuweke angaliko imwe ona kwithwa kiama kia Wiper kia mwanengia livoti itina wa kuika mawali ukuta undu kuelesia na option bingi chama can crack the whip kwa members ila sikwitha zitelo jamani na pia be na options on there cha kuthi kotini na kulazimithia by all means nundu nyene mbunge na lekwitha nile kibila ni kia majority leader nundu ni duly elected na kiama kia Wiper kikathibitisha that kana ninye majority leader kuba majority leader onge waile kwithia akuimbosi wa through security akwikwa kula kwi andu na binya utongo ndo lazima sio weka kila andu makwenda whip ni mwa wali communicate kwa speaker nitwekie q kwisela kwa clerk na speaker ni wisenesa the new leadership nondo ni wakopiwe ni Wiper party wakana ni mwandu ala twaseto na twekie chuchu after twena vote of non confidence ya leadership ile na hivyo na kiama kia twegethia na twathi election na ito twasakwandu ala mana confirmiwe kana ni mama ile kwitha katika ibele ino nake Daniel Ngoima MCA wa Kitui Township na ule ingi niwe mukoni wa musalisa bungeni ni wawetsa kana chama cha Wiper nikianengania livoti kwikilaka na speaker wa mbunge itina wa kuika mawaliuku vala wawetsa kana speaker yu niwo kwenda kuweta mwane kubungeni ya Kitui vala wawetsa mayesa kulela inde mesukumana nake muvaka kiama kia Wiper kinengwenda ya na menya yo mayosa kwa kilangu weta communication ya kwa nondo whip niwo kuna kendo ke kwa niwo communicate na speaker under standing order number 15 section 8 nini kite siendusi on the processes on the ila sialete na kwa jagoni na msafu na kueffect decision ya chama kwa siendusi on the paiba ando speaker wele kwe bidara ya siande sikana this leadership the new leadership kuma kwa Wiper kana katika records na mwalama na atuye makwatelele meanya isu matongo isu ni Harrison Maluke ni maweta kana niwa matongo iwala ingi bunge ni ya Kitui yoweta kana vaina livoti kuonania kana nune kisunza utongo ini wa chama kii cha Wiper wala kwenda kiama kii kiatie mitalatala ila ya ilite na ukenda eveta kuma meanya nisu as per now no inye majority leader wa county assembly ya Kitui na edhia ngauma mweo no watiiwe ulawe katika constitution yetu ya chama na katika standing orders situ ila tutume abana katika county assembly ya Kitui ekanga ya thime andutuma endete muno ma Kitui na tumwatha kana ni tukwendea kumuthukuma na ni tuyumite kumuthukuma ni kuisa kwithia ni mwatu sakuye na KMCA wa Tharaka Muthengi Ndangara ni waweta kana utongo imwe wa kiama kiini wa andu meyosete ndi tikuma kwa chama cha Wiper wale waweta kana valolo na nyaika mitandao ni tota na umiti chamani ki cha Wiper leo wamekipata. Wakati ule mwingine walijaribu kuangusha speaker, wakaleta signatures zao zilikuwa fake, watu 15 wakaanguka. Sasa wakasema badala ya county assembly ya Kitui itulie na imakinika kufanya kazi, wanaleta tena vitimbi za kutoa leadership. Kama unataka kutoa leadership kuna utaratibu ambao unatumika, communication inafanywa na speaker pale, lakini leo wameleta vituko na vitimbi pale. Kuripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Kitui Nilina Musangi. Aya twikwatia kana ngusanisyo isusi ya utongo imbungeni ya Kitui ni kwesa kubika muthia no ngaleko sionde kila umwe yasia nithi tutongoesie ala aingi ni muvea Lina Musangi tukwatianie na Angelina Mose valoko tueleza kana mutavania mwangangania Paul Ndenge Mackenzie na esilelwa ange miongo ile na nyanya maende ya kwikala kadithu nginya matuko 12 mwei wa 10 ila koti wa Shanzu ukaumia utuyo wakana nema kuangalwa mithenya ingi yana imuna miongo nyanya kolokoloni ota undo ngaleko ya usikatani ya kulia koti ona uyo ovo wakili wa esilelwa Wycliffe Makasembo ni wenda kunengwa kilungu cha siumwa ili ni kana akwate uiti itina wa kuvithuke wa kuumewa na kubena simu yake ovamwe na kuvitia application isu ya mithenya ya naimuna miongo nana kuma kuingaleko ya usikatani. Angelina Mose atinda kotini wa Shanzu na tumba ni selivoti itina mutavanya Paul Mackenzie na esililo angi kusiwa kwa kilungu cha mithenya miongo 45 yungaliko usikatani ni ya kulia koti uwende kumasi ya esililo kwa kilungu kingi cha mithenya ya naimuna miongo nyanya
this Honorable Court generously granted us 47 days extension, and they may not be complete in the next 180 days. Reasons which have been disclosed in an application that we have filed this morning seeking an extension for the said 180 days. Onawievo wakili wa Esililo a Wycliffe Makasembo ni wakulia kunengwa kilungu cha sumwa ile nikana kuviti application yangalikio sikatani na kumanda uiti itino wake kuvithiki wakwe muthenyani wa iyo. Now, Your Honor, I've just been served an application by my honored friend, Mr. Jami. I've not gone through it. I need time to peruse it, understand it, then discuss it with my clients. I've already informed my clients about my predicament, about what happened yesterday. Kavinda nika uvisa wa kivungo chanza ni wakulia nengwa kilungu cha medhenye miongo itatu ni kanavi kiyo kumina kumakulia maukulio. Esililo aani kanane nga nilivoti mbe wa koti balala lemeka kana aingi ma esililo aani medhi ito mailea kusungia maukulio alama kumakulia. Your Honor, the response from the respondent is low, and most of them are uncooperative, by either providing very scanty information about themselves or declining to be interviewed until they are directed by their counsel. Na uwe vote na wakuthukisha ngaliko isi ile mosilio makwani kotini uwa shansu Yusuf Abdalla Shikanda ni wanengana kilungu cha medhenye miongo itatu kuingaliko isi itatu ivikie kuivanga na kusiokethe ingi kotini matuku 12 mwaini wa 10 yela kwani yeye kethukiswa ingi. Ona uwe vangaliko skatani ni anengwa kilungu cha medhenya itano kuvikia madhangu mbeange na alame ukone ukuli uwo mbe wa koti Upande wa serikali pia wamepewa siku 5 ili kuwasilisha stakabadhi za ziada ambazo zinahusu maombi yao. Na upande wa afisa wa kifungo cha nje, kutokana na kuahirishwa kwa hili shauri, watapata nafasi ya kuendelea na mahojiano na kutayarisha ripoti zao. Onawio vangaliko isi ili nisiandeka kuvitia livoti ile na vikiswembe wa koti ni nzama ya Kenya Human Rights Commission nikanama asiokethe kotini makavikia kumenena nisia. Bwana Mangale umepewa nafasi ya kuweza kujibu hayo maombi, na pia upande wa serikali watapewa nafasi iwapo kutakuwa na chochote ambacho wangependa kuongezea kwa maombi yao. Hii ripoti ya Tume ya Haki za Binadamu pande zote watapewa nakala ili waweze kuihoji. Ikwani yeye kethukiso ingi matuku 12 mwaini wa 10 vala koti ukavikia 10 utuwa kana Esililo a nema kuvikia kusio kwa kilungu cha medhenyengi yana yimwa na miongo nyanya otaundu ngaliko ya usikata ni ye ina akulia ngilivotea Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Na indi Angelina atindila kotini yela kwethiwa na maondo asu na ethiwa wayati yange wesu ya Makenzi nginya ivike muthia kwau tukawutabasia kila kiende twetele matuku asu 12 mwai ukite tumanye kana ni makuangalwa mia ingi thanthatu matuku yana na miongo 8 ni mia thanthatu kwende ya kwikala kadithu tuisongana mbene kana wai utanu munene ila Cynthia wa usi Kioko wakwatie grade ya B- mutianini wa mwaka mutheri wa KCSE na gutongosia skuluni wa sekondari wa Ulelenzi ulawi Kibwezi kauntini ya Makueni. Indiyu ndoto yake ya kutwika mwalimu wa sekondari ye muisioni wa kuema kuyania kumana na asimake kwetha matena utonyi wa kumusomelia siumwa ile mbitu manyewa maimanisio nene ni manethiwe mailivoti kwa mwaka wambe mumanyua ula umete utuini wa
utini wonini ya masongaleni ataisa kwiyunga na kimanisio kila wetitwe cha Karatina University undu ula umwetete thina ayenda andu mango ya ulau kumutethesya kuyanisya ndoto yake. Kennedy Mulinge ni wavika kuo na atumbadesya ilivoti. Ni visolo tuthokisya musyi kwa mamani wao Cynthia wose Kioko ulawi utuine wa utini wodini ya masongaleni Kibwezi ni kauntini ya Makueni. Mamani wolo na atongwete mutianini wa KCSE mwakani muvitu skuluni wa secondary wolilenzi ulawi sub-kauntini ya Kibwezi ena grade ya B-. Vaende ya kukela kuvanga na kukuangwe na nyinya wake mbe wauke kwa nyamaondoni yangeta kuthi kumantha kiucha kutumia vamusye. Kicho ndeke ike kasumu ile tina wake kutea kuiyonga na kimansio cha kisomo cha yolo cha Karatina University kuyanisya ndoto yake kutoka mwalimu wa secondary. Kumana na asima yake kwitha matena utomi wa kumumbanya na kumwevea fees kuvuto kwa idha wake weyani mwaka umumo vitu valau umasi otevyo kiki tina kinini cha kiko kiteka. Na little report matukuana, that's 2 weeks back, na kukompikio nomo ndi aiso report skulu ni amusi. Kuma noma form 4 twithite twing'ang'ana nina asima kwa ng'ang'ano ndu matona mandu a skulu to ithite yibina nundu for the last 1 year dad ndethite uyani akene waetia mathina na ambo kuanga mauyani. Kwena na Elizabeth Kiokolati wenya wake wa kumusiani kanona kusomethia mwana wa kisomo cha secondary kunethite kwina umo kumana na ukwatu wote wa kuyana. Vaitolesya mamani wa mavinda maingi tona ya kuatasya basari kuma kwa andu mangosyo lau na mavinda ngi kuma kula kwe serikali. Itambele na mutia na mathia mambe wa silingi limiongo skulu ni ulo na asomea wa secondary. Kumali kasikutari twende na nuna kalayo mkwe. Kadinga nenda na mwaka akamwita ngiolika kilasini. Kama tukama ndombeso in spite of itheo uyani kawela kakitika sio. Ndithi nena mwalimu ailika kilasini esoma mabutukwala na andikia mwalimu maveta ndisyo kwengi skulu ndithi ndimwelesya thina ula wivo aimbitikilio ingi okila na kwata ndi mutwaye kiabu twina utethio nomwe utono i skulu nundu wa maumo ala twina mambesa ithende uyani imbesa ni siaite sia kusomethia ala me skulu oyu musio bengwa kindu gitonote wana kimwe twina kindu na kimwe tutonota tukaisikana na tumu twa skulu pai kindu na kimwe twina thina mwingi. Uito munene uchela kwa nyinya wake ula ithito imusia ise kila muthina na kimeto kwimakia na kukosa mwikio wa ndoto yake kuyanea. Andu mangosyo ulu na serikali kula kulikela katika uvosia talo ya ndoto imbe waisite wene kiucha ukanga wa kwayo wa. Ila natinda bane na ketha tuiwathini wathina mwingi muno atinda abaye yite na stress ndugu ayete analysis nundu wa siane sia report ye na wenda isa kuthi skulu ko ni wathina mwingi muno uto kulia alam mena uwezo matona tutethesia tumutungia mubea tukakwata mundu tona kumsponsor ntuiwa moyo muno mekula sio loto no ndethesia anyway luisha ngwate koko ni join school as fast as possible nundu alangi ni mindie the main reason ni kitebiti ku this school I have a dream nendo dini some na routine fanikiwe I come back to my family and the community in general. Ndilivotia Mutongo TV kuma utene masongaleni Kibwezi kauntini ya Makueni nyeneta wa Ken Mulinge. Ni Movia Mulinge kwa ngewa isu na ningewa yena cheva tuikwatekana andu mango ya ulau kuma ilembetani yitu ya ukamba wana kuma masaku na kitui na alama Makueni matethia siku ikitekana mumanyi wosu ni wa skulu na inde Makueni kuyo atongoi ni mumesi. Enendi memwamba na volisi na makivu kumatala kauntini ya Masaku ni maambisia Mosako muvyuku kitana na utui na udhosia wanzo vimbatane muthemba wa chang'aa na kangara isione sia katine na ngomeni ndini waiseso ya umundi ni kwa kusiwa nduthi itina wa adhosia manzo ino
kuvua andiki ma Mauvoo evo mwandiki witwa Mauvoo boni mutesia mailiana na itambia yela enendi meivangite kumina na NZOMO ino kufikia oyu litambe wa mana elesi achanga na ingi gilimona mana elesi akangara ni sietwandi na auyi na adhosia kauta kweki wambeni ni movisa ma abolisi etina boni nimwesa utumbanisia elivoti au masibitali. Soila nende mayosi na thina mamu maingi kwithiwa wika na twima NZOMO nompatane mande na kwikia githitoka na mama esa itekela kungamia NZOMO kisio nicho na kwenda kukitaka na kulua nduthi etino akweta tamiana ingi wa wea wa ulama tetha sekela muthenya. Ni mauma kwa wingi na moka ta kwatiania isesoni yu pala enende mathi musikolo mwe kuma musikuthio longi na changa litambewa mana eli isi akwatikana na kangara mbewa lita ngili umwana mana 5 omonde nisieto neso iseso yini chifu wa tala nona atongelele ngi chuma kingi kithelu na ndiasia na ndunya warning muno kwa ikalima tala ndiasia tau paye binda ona thimwe tisa kunenga ona mwana utiwa NZOMO mbatane wendewe kisioni cha tala Yeso ni uwi kana na kela maende na utwaisia uwi wa NZOMO mbatane maivikia na umesia mwandiki umwe Mauvoo MC wa tala njaktonda kayumania kikoki na kuotera mitu etemesi wakati wa mwikala maende na kuyana nenda kuumania kiko kila cha chethe wakwa chani kwa mundi la mwandiki wovo Mike Nunda wakamba radio TV omewa ni ati na nditungia andiki movo muvea munene pyu nundu nimo mambiie zikayesu ya kukita ukiusu muthuku wa makabo na wendi wo ni kwendea society itu mauseo na ndime maende na kwikou na ndiasia Mike Nunda tumuvo yanga ye kwa tobocio wimituke nitunoetwe nuki ciana citu itutetha cha misini ona ala twasomethiche mami na form 4 maitutetha cha misini matabiwe nuki na maitethia onoka komana na mwana wona ta mundu mukuu na ithie ni tulailoki na twauma ta society kana taka twacia community kana ithie ni twaleo kikatine ibeti ni kwithia ni ithie tumea muno ni kwithia ila mwana wathuka nenga weinya ithie tukolilo nengo ciana tusomethetie na mathina maingi na twacia ithie twaleo kikatine na ndikwata serikali mubukoko muno na ndiacia ondu deputy president Rigathi Gachagua wende na kukita central ayacia uki ubetangwa na kwa batala ni kinela ni usu ina ekalima kisio ki muno kicha katine na ndiacia na gola wese no utesa isioni ile ngisi asengani chaume na sokoni watala ambie kuyombania kuondoka nundu saili tha Yesu atika uambu atu makoka no mundi bala tesila ona mwene ala makisoba kana matesa nimo mana kwikuke ama iwetaka na itambiri mambisi ama yusio kanetina na maende na kuikiria kana ni makuna mungu vyo NZOMO ino ikule maofisa mausasima makwata mbo kukitana na NZOMO ni kisio nicho na ingene ende na makwiyumilia kukitana na NZOMO vatekwe vathula yu utuku na muthena eni saa niguo tukwitha tuifamia mundula wonde ukwitha akiua ukiwachanga ni kwitana tukwitana witano kwa mundu wonde ula maybe witha atielitwe kisioni ute umana uthuku wa changa atukwate kuoko ni kana twithe tutona umina changa keiminwa ni polisi mundu makoka o muthenya umwe na maithi lakini ithie ene mangomeni na katine ni twaicie kisioni kiute yenda changa na tuyenda kangalicha na nithie tukukita kindu kiu kubikia kiende kikathele thini wa kisioni kitu ona nitwaitie twina strategy kwa nituonete atongo ima makanisa ndembo cio ni kana withie kwitikilana bau ethani cia mani cia mathiko mabetangwe ethani malolondoni ibetila cia mume meusikana na nzia ya kwananga changa nitu nenete na machiamani ni kana mabetangwe thini wa society
withie mathitikila nthini wa kisioni kitu ndekula twesila mama nyithe twina thina na mundu lakini ithe twaleo kikatine ni kwithia ciana citu ithelelete ku ono mundi nditia mutungi nza kwa kuinguku chakuwa cionthe ciendete kunyuo ki ona liu mundani tunaendie twethio mbemba ikabulitwe na ikakuwa lakini pamwe no uonde ithe twamabothia ni ciana citu tuciendete katine kana ngomeni mama nthe mawiyange matethie na ningi ona mundu akakukulio shauri utona kutethia wia mwone undu utona kwika undu ungi akawia wa changa ithi twalea kumo munthi kuthi nambe itwalea kaundini ya Masaku matungulu nyene toboni mutesia aya asune malia changa ngalikoni isu na indi andikia su Mauvoo atatu hevo boni mutesia mundu Richard Monyao bamwe na Mike Ndunda wa Kamba TV methiwe maomi wa masane makwacha indi kwa oyu Mike no wende na ukwata witi itina wa kuume wa monango boni na mundu we Monyao asu makwati wa maomi sema nini indi methiwa maivutewa na kuendea na wea nende ni kiko kikuma ni wa muno na tuendea na kuchuma nia nundu wa kuvithukia andiki Mauvoo kavinda kala matwaisie wea wotu kwatikana maofisa mavolisi na ala mailite kosa matambia asume kiko kiu ni makosa wa matambia ala mailite Minister wa mawithiru kwa kauntini ya Makueni Dr. Sonia Nzilani ne waumia wetano kwe aimi mambise kuyumbanisia mbua ya El Nino kwetene kavindane kau Sonia ne wakulia enende kuvanda miti kwa wingi tanzia imwe ya kwa ilia mawithiru ko na kuanisia muvango wa President William Ruto wa kuvanda miti bilioni 15 tuifikia mwaka wa ngili ili na miongo ili na kanangili ili na miongo itatu na ili Caleb Chalwa Mutunga na ili vote nikavindane kana vala musimu wa mbwa wambeisio kuna oti na kuma na livoti kuma muvea woku nikiliwanzeve nikana isio mbinge va Kenya yevo elembeta yo kambani si kwati woku kusia mbua nene ya El Nino ndongo isike vthokonyone si humility kuthuthia enenthi yulua kuyumbanisia mbua eno Dr. Sonia Nzilani ne minister wa mwithiru kova kaunti ya Makueni na vala wenda enenthi kutumia mbua eno kuvanda leu kwa wingi na miti kundu uosovya mawithiru ko pia tupande miti kwa wingi sababu hii itakuwa ni fursa mzuri ya kuenrich our forest cover na kuincrease. Minister uwa kinene musieni wao wote kavindane kalotongo SSSO yako kuniambia kuthesya kwa mawithiru ko ni waweta mawalanyo ala serikali wa kaunti yekete kwa oyu kondu wa kuthuya enenthi yulu wa mbanga ile itona umanwa na mbua nene conservation lazima iendanishe na miti kwa hii mto sababu ni kama mto huwa kana flood sana saa ile kumenyesha na in preparedness of El Nino. Unajua El Nino inakuja kuanzia mwezi wa Oktoba na kama county we are fully prepared. Tuko na strategy na plan, tuna sensitize watu, we have been telling people how to prepare. Ya kwanza ikiwa ni wenye wako lowlands wa prepare sababu wamezoea kupanda hivi ni kama wapandi wakuwe na mbegu tayari sababu ndio tuna mvua inakuja mzuri na wenye wako kwa milima ofu yetu kwa ni hiyo mambo ya landslide na flooding wakuwe wenye wanakaa karibu na mito tafadhali muanze kusonga tafuta panda juu sababu hii mvua ya El Nino si ile mvua umezoea hatuwezi taka kuona watu wetu wamebebwa through our administration we have been visiting watu wote wenye wako karibu na mito tukiwaeleza. Caleb Chalwa Mutunga TV Vilingi wa Mauvoo kaunti ya Makueni. Aya niwo mbua yewetwa ni yokite nene kuona usio kwiyumbanya kwetene kwiyumbania kuvanda na indi kwiyumbania ketha wi vandu bala babika kiwu muno bisethia ni wesia na ni mbwesu yambia kuwa maybe no amanda bandu bangi utonya kuthamia kethwa wi muicioni ondu mbwesu ni nene El Nino ithia wambua ya ithau twende tothio muone na ndana mbothi uthio muone pe mundu kwasia Mutunga TV ma MCA makitwi maika twethe na ingi ni mukunga chutha Sami engaliko cia mutha kuya Kitui South County ni Kitui so ni lange watu ambie nayo ya ngusanisio cia utongoi mbungeni ya county ya Kitui mundu nge asia Makenzi aende na kusi wanundu ekieki kokiteke seo ni kisinga cha hoteli ngaliko cia kakeani okay na indi utomani wa mojane kenda tuthio moni mitambo okay uswa tumetengethi na ni muvya muno mundu Ezekiel kwa oyitu ambothi uthio moni mavombe angene mokite musese witu mwendwa
Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve yaluma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa Mauvoo mbenge tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu monza kana ututume email kwisila sales@mutongoitv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile biasala situ. Mauvoo maende maalukete na iwinda na nzeve. Kwi Mauvoo alama itawe ni mawidhi ululuko angi makakwatanwa na ve ala mundu siawa namo. Kweli ve Mauvoo matoneka mwini wa mundu ona mundu atwa wa sivitali. Kweli kwi wau wita wakuowa. Kilungu cha uiti nikilawa kuambilelia kuambia saile na nusu siawiyo pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba. Dial *811*461# to get Matthew 17 verse 20 as your skiza tune. Matthew chapter 17 verse 20. For I assure you, if you have faith the size of a mustard seed, you will tell this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Amen. Dial *811*461# to get Matthew 17 verse 20 as your skiza tune. Apostle Peter MK wa Voice of the Cross Africa Ministry Machakos Showground anakutangazia mkutano mkubwa wa uponyaji na miujiza utakaofanyika tarehe 20 mwezi wa 9 mwaka huu. Wageni waalikwa watakuwa Evangelist Susan Shuref kutoka Amerika, waimbaji Ruth Queen kutoka Nairobi pamoja na band kubwa ya Voice of the Cross. Leteni wote wenye matatizo mbalimbali, wenye kuonewa na shetani watafunguliwa siku hiyo na mtumishi wa Mungu Apostle Peter MK. Unaweza kupiga namba hii kwa mawasiliano zaidi 0705946849. Nyote mmekaribishwa. Karibu niende na kumanyithia. Governor wa county ya Masaku Mwandu wa Vinya Ndeti ni waelesya mbunge ya Senate kana ni wikite mivango yonthe utonyinye wake kuete ulungalu biasalani na uthukumini wa sekta ya kiwu county ya Masaku. Wa Vinya avikite mbe wanzama yimwanya ya Senate ya utheu na biasala wa kiwu ni waweta katiwa mivango ni nzama yimwanya ila unolotile na inambi se wea chuma kivitu ya kuthuima withianu na utheu sekta ya kiwu county ya Masaku. Ungu wa ula wa imonini wa Governor Masaku serikali ni mbetu Engineer Francis Baleti. Benjamin Mwaka ni watindila miakoni ya mbunge ya Senate na atuombanesia Elivoti. Ai wa Vinya Ndeti Governor wa Masaku Mwandu wa Vinya Ndeti enda mbunge ya Senate imonenge ngina muthiano wa mwayu ukite no kana kukaingi Senate na livoti thina utheu ulwa mivangilio ya kwailia biasala na uungami wake wo county yake. I should have the report from the task force by the end of October. From there now we able now to start implementation, and we must have an implementation plan. Avikite mbe wanzama mbunge ya Senate ya Mauvoo theu no naicho wake wo ya civic Mwandu wa Vinya Ndeti no watangaza na kuona nyambe wa maseneta zamani timu ye mwana himbielo no mpanisie na olota ya kukunikila maundu make wa county ya Masaku. Unguola wa yemuninu wa governor serikali ni mbetu ya county Engineer Francis Maliti. We expecting a bit more from your experience as an engineer to give us
a bit more detailed. It sounded a bit more general. What are these challenges, knowing that water is a very key commodity in our region, Ukambani? Given that you are there in the previous government as a deputy governor of Machakos, kindly give us clear background of this water services, of why they've been having these challenges and for so long, and what are you planning to do now that you did not do in the previous government? We have also looked at whether they are following the legal and regulatory provisions by WASREP, because if they are not compliant, again, they cannot be able to to operate efficiently. Before we conclude what we have, the data we have taken and the report that we want to do, we must go through public participation. And that is what is remaining. And that is why I've made a commitment to the governor as the chairman of the task force that by end of October, I will have completed the public participation, done a report recommending exactly what should be done to restructure these companies. Thino alivoti ya governor wa Vinandeti kwa Senate no weta kana no tatete undu tona kwikithia company cionthe ciona icho akiwu ndi ciathenge ya ungua moko make ate ono ngina mbunge ya Senate thitane county kwa kwikithia company nene cia kiwu tana athi ni cialicha maudhukumi maingi ma company kulika mokoni ma county. Mavwasco, as they were provided with casuals and all that, and the maintenance and operation costs were incurred by Athi Water Works Development Agency. So I'm just wondering who owns the boreholes? So the boreholes belong to Athi Water. What we've done from the time Our Excellence came to our office, we wrote a letter ourselves to Athi Water requesting to hand over the boreholes to the county government to hand over to us. At the moment, we are the one operating and maintaining them and serving the customers with water. About ownership of the assets, that is work in progress, but we really need you also to help us with Tana Athi. Yeah? Because we have already written a memorandum, an MOU for handing over of the assets. On that we have done, we're just waiting for them to agree, sign and hand over to us. The memorandum is already there. I plead and request you, when you meet with the Ministry of Water and Tanathi, kindly assist Machakos to own what it owns legally and everything to be transferred to Machakos so that the governor can stamp authority and know how to work with the water services. And this committee can also assist when we're having a meeting with Tanathi, maybe just to see what needs to be given back to you. Because, you know, water is a service which is devolved. So it is really falls within the county parameter. Because you are a company of the Machakos County government. So these other people owning them, you know, they can surrender them to you. On huyo governor wa Vinandeti weta thina munene wa company cionthe cia kiwu Masaku ni thina wa kiwu cha kwiana pala kaunti yake kuvikia oyo weta inzite vakuvi silanga nini 15 na ndovo isi yake kiwu 37 ondumwe na kuvukwa silanga inge kaunti neno. The commodity is the biggest problem in Ukambani, and that is water. Vilingi wa Mauvoo kumava musio lovi nito Benjamin Waka. Ni movia Beni tulisongana mbe Mauvoo meoko ni kaunti ya Masaku ni kana itina wa mwaki wa kitai kuvudha nyumba ya ukoma amanyiwa skulu ni wai mwana wa kivaa ulawi masinga kauntini ya Masaku na mali ya amanyiwa kutherela mbangani imu yumbe wa kiliombunge kecha masinga Joshua Mbithi Mwalio na wakulia andumango ya ulaupe yumelia na kutedhe siya kwa kanyumba ona kana kabindani kauva imondo unaumia akabindani kambanga esu Mwalio yaweta tamainde na kwika ukunikili nikana komanya humo wa mwaki usu. Mheshimiwa ndiye zipe mundu wa muongozebu okekale. Mheshimiwa nawe. Na netwoka kwika inspection ivieta tongo imaba masinga tuoka na mheshimiwa ngawe mheshimiwa Mwonga pamwe na atongo yangema
kumasinga constituency pamwe na principal wa skulu ino tiyenda kuona ndamenjira yikikie nthini wa skulu na itwasisia tuona paikindu kinatha wa pau mabuku onthe ni mavie masanduku mavya itanda ciavya makondolo mavya na mabula onthe mavya kwa utenda kwasia nitukwika kila kitoneka nikenda dormitories tumeseubie kwa mituki ula utoneka nikenda ciana ici cioke dormitory kwa withieme utona ukoma na eti ukulia kenjen nundu ni mwatu imaitu baba matutethesie na mabula na maitutethesia na itanda nundu ni mwisi NGCDF ndithoa mabula na ndithoa itanda cia ukomea kwa utienda kwasia tatu imaitu na tutatithu kumaanesa na tamatutethea asie muno iti ukulia munene wa hydrova akwata balua wa mwalimu atutethesie na itu bau baingi nitukwendea na utethia kwao ukethwa na mundu ungi well wisher ungi utona itha tono thoyo na ciana imabuku akaithoya na sindu ingi ila matumia masabuni mo sindu cio nundu ni mwezi gukwitu kwina umu mwingi muno asiini matona itha yuma tena kindu na cha kuthoya ciana izungua ciana ici itiwo na ngua ila ciikite yuina kindu kingi tikona ndona zitona kumaete ngua paate igwa moyo muno na itu nitikwita ona Safaricom ikona itono twete ngua cia ciana baba cia students isu wikianeza ila cia kwikia ona ma uniform onthe mabie na withia ni kindu gisio kwa utienda kwacia ni paikana kana umia sio ndo si safe ona lame oboaze baika magana umia pai mwalimu na umia pai muthukumi wonthe wabao unaumia uti kulia ona ketha no andu othe na heshimi walangi magetho matono twethesia masinga metho meka nesa baki ba secondary school oni ni nda kwasia nitwe niwa ni kila kikikie na eto asia nundu ni mbanga ai mundu ithitu na ilela tienda kwasia nitikosa upatosu undu batoneka engineer wa NGCDF wa ba masinga ni woga kweka evaluation na nunumia report imetoke nikenda ya Mujumbe wa Yata Robert Basil ni wakanya serikali ya Kenya kwanza kanavala yu etwaite enende ne vandu bathuku vyu na no andu anini methewa matonya kwiyikalia kumana na ngalama yeyulu ya mikalile Basil ni wata atai kana atei bakuve ma President William Ruto ukamba kana ni maile umotavya uwo vate kumuvithania yulu wa maumu ala enende aingi maende na kuisela kwa oyu ingingo nene ya kila kiende Kenya umuthi ni mwona ngalama ya sindu valetwa iwe na tuia zakayo athendi nundu bipartisan talks uthesia thoa wa sindu isu ni agenda number 1 na tuisenga muno uneni wende mayongela thoa wa sindu wa mauta kuni kwazi na odame ubudia bipartisan talks na ibodo wazia manenge ndaya undu Kenyans undu umundi sindu nisiambatie na mundu la mubine muno ni mundu lodana kini jizika na judiciary karo jizika na mwamwita bottom up mwamaanisha mubine mundu la windi pio nige na musupport la wili ulujize bottom up ya maanisha hata lakini jaribu muta ya serikali itu umearuma Kenya na bine nundu palaba endetwe wili ni survival for the fittest ulote kindu will be eliminated by the equation utafadhali muzumbe witu na tei wa mundu na ene wa mundi andunabine maisha ni maemie undu palaba endetwe tivase kune ni wako wiyazasi umundi bile mwena onena siasa na ita ni mwana siasa ni nodhasio wa uweta ula uo ndeuki ya mundu nundu life is very unbearable for the most or the least supported or the people at the bottom of the economics.
Masama twetikilea kuvika vaunthini wa Vilingi wa Mauvoo mwendoni wa saa umwe na nusu Mauvoo angetaani mwendoni wa saa 3:30 cia wiyo indi utumani umwe woka kwa mituki Makenzi kwa manena mea o vatete ni Samuel Mbuluo ngaleko cia kitwi ni ERASTUS kithuku NZOMO nake Teresia Mwende andethecia kwa la Mauvoo kwanzia ya meko kwa oyu tiwanesa.